proper Guyana, as you can see. Ni ala da doe side ala moko. Yeah, so go busy blind. So no, let me do a vlog instead. Yeah, of course, topic as you can see, it's our win. The president, it on tikisela career YouTube channel. Yeah, and that career comes like I to see some of course. Majority of people lava vula ku mina ni biased and loko va ku ni biased va ri karhi va vula in relation ya vanhu kha support ngopfu Benny Mayengani the president and there's actually a reason for that. So I mhaka leyi nga ta va kha hi ntlhatlha namuntlha. Okay, na hi sungula ka mhaka leyi nga humelela Benny the president earlier this year. Yeah, loko mo tsundzuka mi nga ma hleketa Benny the president i fike xa bands no hinkwenu na swi tiva i fike xava that bands. Loko hi heta ku xava bands ivi of course yi nga yi ri ku hela heleni hinkwenu ni swi vonini sweswo yi kha yi ngeteriwa like ku na ti-improvements and stuffs like that. Hi vonini xa iPhone yo durha swinene hinkwenu ni swi vonini ya 40K last number. Hi vonini hi tlhe xa na studio material xa 60 something thousand sweswiya mani kumayani. Like there has been a lot of improvements in his life. Loko veki hi languta ka site ra Mr Post during that same period lexi a nga xi endla Mr Post ku va mhaka ngopfu yo va under studio hinkwenu swi vonini. So sweswo hi leswi swi fikaka swi tikisela career ya mina because mi kuma ku ni va ni kha ni vulavula ngopfu Benny the president swa positive compared to Mr Post. It's not like the video ta negative against Benny the president va ti nga ri kona va ti ri kona. However mi kuma ku va ku tele ngopfu swa positive because i va kha ndla swo tala swa positive i mhaka leyi na ku yi clarify sweswo. So imagine ka case yo fanele ni fike ni ndla yini mi kuma that's the question. Ni fike ni va ni swi endlisa ku yini because yena o na swo tala swa yena swa positive. So loko ku ri yena i na swo tala swa positive so n'wi ni hleketa ku ni fike ni va ni kha ni swi endlisa ku yini phela that's the question. Ku laha hi fike hi va hi kha hi huma njhani loko ri yena hi mpela i na swo tala swa positive. Se mina swa ku ni fike ni va hi mpela ni vheta ni tshika ku va ni kumeka ni ri karhi ni uploada ti-video. That's what maybe vo tala mi nga mi kha mi hlaya swona ku hi leswi swi endleka sweswo. So mina na ku vutisa ku maybe kumbexana mi nga mi na solution for that na hi leswi mi vutisaka swona ku do you have a solution for that. Ma yi vona ku tlhela ku na yin'wana mhaka leyi ni nga vheta ni ku hey a na ku yi nghena ngopfu i nge ni endle video about it already. And i mhaka leyi ya yena ya tigig ta Benny the president to tala swinene. A ni ndlangi video about it because like directly so mi kuma ku ya no ku n'wi compare na van'wana because a ku ta va na problem na kwalaho ku he mina ni biased no ku n'wi compare na van'wana. So na mi swi twisisa ku hi leswi i ti-challenges leti ni hlanganaka na tona ma vona swi ko example there are a lot of videos leti ni nga ti endla mina I mean ni nga ti endlangi sorry because a ni vone na ku vanhu va ta ku ni biased ku ri ke ni va ni nga ri biased ma vona nya. So vona the president sweswi yi na yena ni yo tala you know a lot of gigs na mpahla hi vone kha yi xava Bogart. A ni ndlangi ti-video about those things because a mi ta ku hey se na yi compare ni sure ku se ma kha ma swi twisisa ku my perspective yi ri yini yi ri perspective ya me yi ri yini leyi yona cross leya hina leyin'wana leyi yo sekela ka Siyandhani and then this other side ya ka Malamulele. Of course hina laha hi khandziyelaka kona maybe mi ta va na ti-close ni ya ku hayi ke ni kota ku famba fast swa ti-taxi swa hlwela ni kota ku muka. So mina ni va ni kha ni swi endlisa ku yini hi leswi ni na ku swi twisisa maybe mi nga ni nyika ti-perspective ngomu ku ni biased ku ni fike ni hlayeni ka case yo fana na leyo loko swa positive swa yona ngwenya Benny the president swi va swi tele as you already know na hi misa loko Gagashi mi nga ma hleketa ku Gagashi tshama kombisa ku Benny the president yi teyela ku xa Porsche mi nga ma hleketa ka that video. So what if yo fika yi xava so loko yi fika yi xava mina ni fike ni laye ka case yo fana na leyo hikuva obviously mi fike ni ndla video so kona ni ta vheta ni judge okay se ni loko yi comparing and stuff like that ma yi kumanyana. I think in overall this topic yi helerile hi leswi a ni na ku lala ngopfu swona sweswo video helerile a na ha voni ku yi fike ya extenda from here. Yeah mi ta mi kha mi ni pfuna more na leya n'wina loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.